Tanıp bileli. Muhammad Allah'tın bizge jibergen hakikat paygambары. Al bardık jönötülgөн paygambarlardын жана elçilerden эң акыркысы. Andan keyin hiç bir paygambar kelbeydi. Bul tuğrasında Allah Taala ıyık Kur'an'da aytkan: "Ma kana Muhammedun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullahi ve khatamen nebiyyin ve kana Allahu bi kulli şeyin alima." Muhammed sizlerin arаңардағы hiç bir kişinin atası emes. Бирок ал пайгамбарлардан эң акыркысы жана Аллахтын элчиси. Allah бардык нерсени анык билет. Ahzab suresi 40. ayet. Allah Taala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de kıyamatqa çeyinki bardık adam zatına jana jin alamına hakikat İslam'ды жеткирүү үчүн пайгамбар кылып жиберген. Muhammed пайгамбарыбыздын чынчыл экендигинин эң чоң далили, эң чоң аят белгиси бул ыйык Kur'an.